speaker lawm ka hlutlang khop maya ko adik lei theiluwa min lo khathiam don nia Health and Family Welfare Department Sangtu Minister Zawm tak chhan ta na ka zo na te chu ena Chief Minister Mizoramin Legislative Assembly House asai healthcare scheme atan amamo tu ten anman turin cheng noi ni theu SCDP a kanda ati kha thodik ani em bina engtikangge chung tin tan SCDP sum cheng noi ni chu healthcare scheme da ani sina kum sang ni samni pakhat sang ni samni pani le sang ni samni pathum chunga healthcare scheme in ziak lut te registration fee me dang te bel khom zong engzat nge heng sum te hi engatang nge man ani ti te ani Sang turin Health Minister Zawm Dr. Arnold Thanglina some Speaker kan member Zawm tak pusilal soibunga zo na pakhat na Chief Minister Mizoram Legislative Assembly House asoi healthcare scheme atana amamo tu ten an man turin cheng noi ni theu SCDP ya kanda ati khathudik ani ti hi ti zong hang kan changa mamo tu te man turin SCDP sumachanga tun financial year chung hian tun kalme ka hian Zawhbelh se somru dona ni to a hi chung ko tin ta na sem ang zong kha anilowa amaro chu chung ko khatin kum khatata na an bil thei tur chin cheng noi ni kanda na khazo khania Mizoram chung ko zong sem na lom pang ani lo ti kha ka chan na ani bina chuan engtikangge chung tin tan SCDP sum cheng noi ni chu healthcare scheme da ani ti chu ngoro kha kha chu Zawhbelh poizo thea tuna ne Zawhbelh lei so don ya tuna ma kan chan na khan chang ma ya chan le tur chuang dang a om thran loe ti ni chuan kum sang ni le som ni le pakhat som ni le pani le sang ni som ni le pani som ni pathum chunga healthcare scheme in ziak lut te registration fee bel khom zong engzat nge ti chan na chu policy year angin han soite la October ni khat kum sang ni som ni le pakhat atanga March ni som thum le pakhat sang ni le som ni le pani inkara Mizoram State Healthcare Scheme is ziak lut te registration fee bel khom za chu cheng noi zathum som thum pakhat sing ruk sang sari le somnga ani chuan April di khat sang ni som ni atanga March ni som thum le pakhat ti hi hei kan la thleng chuang lova tun din hun tiang zong khanin da taila chutakan sum mua chu cheng noi zali som ko paruk sing sari sang thum zani somli ani di na heng sum te hi ngata nge manani kan zo na le chana hun atopa kan chan zo tir lo mai do nem ni le chan le sum hi ngata nge manani ti hi sang ni som ni pakhat som ni le pani le som ni le pani som ni le pathum chunga Mizoram State Healthcare Scheme is ziak lut te poisa tling khom man na lis kim chang chu an huai tar lan hi ani expenditure salary a hian nuai zathum som le pakwa sing thum sang sari zariat som thum office expenditure stationery purchase of office equipment postal charge internet telephone le dangte cheng nuai som ni singli sang sari zaruk som pariat chuan vehicle hiring na cheng nuai nga training meeting a nuai khala sing rial le sang sari le zathum le pali tin healthcare bill pek na mi pui ina khata an
bill kan han pek nang chi kha nuai za thum som ni le pakhat sing ruk sanga zakwa somre le pasari ani a avai hian cheng nuai za ruk som ruk le pariat sing thum sang riat za sari le som thum le pakwa ani hei hi governing board council ina angai tua rules fel tak manga society na hran pa in administrative sum anei lo wanga dan manga an administrative expenditure kha phalna om thapa hei hi manaditi kha house ka riat ti re zona le chana hun azauta a tu da chur kan ti le tu ra kan kalanga pe barle ya kan kal dona ni pu speaker kalome ai voinia chuan resolution tak tak mai ma ni in fak chop ngai tuilem lawa ni lenga member tena hanin fak dervel ngai lo kan ramina mamo dik tak mai kan minister zom tak kan minister te zinga po ka ngai san berzinga mina kan ramta na kan mamo puimo kan culture te kan sa khuana te ti chevek the UCC dodal na aron move he hei kalom khop maya hei congress party chon he UCC hi kan do na hi rei to MP election na piang te e khatianga hiang kan soina sa a lawm zia hi kan soina na sa thina winnia a sarkar lamachanga official resolution aron lu the ka thopani ti kha karon soi du ani hei India ram cheng te zai khata luan tir tu party in sarkar lai puya thunei nan chang meka one nation one market one tax one data ti te tuna chon riring ang reng de usi riring lutuk lo one religion te hi voinia kan hlau thon chu ni hei kum sang ni la som pakua khan voinia iding lama te ho te ne na thok ho in than puya khan BJP ka chuanin uniform civil code UCC ram puma man anron tiam kha ania NDA telan nia tiam na khan an tel veni ti kha voinia kanon soi chuak ram dua ya maro chu chong te bial tu zom ta kina ron soyang khan an mani kha NDA neda an tel aron soi khan aron ti chiang viau in ka hia amai ro chu he kan hau chunga nge mai a do dal na resolution aron lu the kalom khop mai hei nam rang le sa khu rang ina kan dan nei in ro chun le thu ro chia dan te kan in nei dan te chung ko en kol dan te hetiang zong mai ti dang lam dor thei tur thil ani he apoi mo ka tia kan move tu ina pu speaker kan resolution nei tu ina article 371G hian min hum himani ati he voinia central sarkar a khuchuan a hum himin min hum him hen karing lem lo an du chu parliamena dan siam tu nia danan siam thamai ni kashmir chungchanga po nisina kan ngai thato kashmir po constitution ti danglam ani jon anti danglam mai he constitution hi article 3G ti danglam theilong ti ati danglam theilong ti kha parliament member tamzo kan pass chon an pass le ni mai chuwang chon voinia hian a party ang pon ni lo an nam ang asa kho anga kan tan ruala ato thlenga kan do anga ya chuwang chuan kan resolution that this house unanimously resolved to oppose any step taken or proposed to be taken for enactment of uniform civil code in India te hi pu speaker keini party chon kan thopa ama tanga kan do reng ania wenia pohen kan la do renga he resolution hi kan thopa ni ti kan on soi venia kalome members am tak pulol duma some pu speaker kalome keni ZPM legislature party chuan voina kan resolution hi
นำทิลนิยากันปมะปาร์ตี้อังเอโมอินเบนาเนมาโหวตจนนาเนมามันเสียกันง่ายหรอวะลุงร้อยตะกันพาสตูระกันง่ายะเทนรันมูฟตู้กันโฮมมินิสเตอร์จอมตะขานอาจีนชัวกินกันเสียตตานจูอังจงส่งขานัลตักไม่อารอนศพชัวปกะจุงอาลอมถูกันสวยดูอ่ะมารอจูเฮตยังทิลเตโลอมตากะฮิจวนเองโมหันสวยตาอิละอินเดียสุรการเซ็นทรัลสุรการเลมิโซรัมริมกันยินไลจีนนะฮิน้ำอังอัตรากันทีเรียนซีเรียสตะกันไงตัวเขาฮิอาวัตรูลตะเอมรูลเซลโดนอังเลไม่ตีฮิกันสวยดูอ่ะสังนิสอมปลี Parliamentary election กันในโดนสวักฮันอินเดียรามาเรตักโรลอนเรลตัวอันนี้บกะคอนเกรสไปทักดูนะคะอินเดียรัมปุมาคานสังวิาวะมิตามตะเกินปุ่มอดียจุงะเบสเนนอินอันคีร์อันนี้ที่ส่วน Prime Minister ลมลูอันนี้ปกฮันswearing in a telve turkan kay pominon soma kajuk telve nge ah ti chuan an NDA ate po telve turin min soma an manifesto te naw hla te kan han ena campaign lai hi chuan eng po hi kan soi thina thanem kan ngaya amaro chu tu polo sarkar sla India constitution noya sarkar turan ni a thalo tak chuan thilan tilawang a ti in Pumodia Sarkar Tharkha Lotroy Om Ve Kha Tra in Country ZNP Kan Ni Lai Khan Tichuan NDA Apo Khan Kan Han Om Ve Ren Ron Ani Amaro Chu Hun Rei Lo Te A Thil Alodang Lam Chova Kumni Potlin Ma Khan UCC Hi Lo Ritani Khata Khan Aridai Toni India Ram Puma Ahir Nuai To A Tiyan ahan withdraw le adai ta wang atuna lo thar le ta dewa tin Union Minister Human Resources Development changtu Ramsankar Katheria Khanin India Ram Education hi Hindu sa khomilin kan siam don ani kan saffronize don ani ti khapuang top mai boka India Rama Educational Institution lian zwala a ho tulok kha an thaka an mani mi an ideology pom tu te kha an lu alan tir chho tamal mal boka khang te khan lau na ru minron petrana tin kan foreign contribution mi malte NGO tele ko fran te ngai poina kan don thin te kha minhan ti top saka yoga day te rampuma minan mantira Mizoram ko fran truai tu committee ten tu chua hial an siam ta an sarkar chuan constitution noi tho turan nia anaw lang hen ti tak tak lowang tia kan lo ri na kha an ni meu don lo an ti tak tak du zel mai ani ti kha lo lan ta ka wangin an tho ho na huang NDA a khan ke ni chu telve reng rem chang kan hriat ta ka lo awangin kanin withdraw ta ti chuan katatang khan kanin la sang ta ani chuminwa chuan Citizenship Amendment 10 min han nuai le soitam ngai lovin kati lai bo ruak kha kan hria tin tun hai hian pu speaker Times of India nikum August ni som pathum kanen chuan Constitution Drafting Committee and din ti thu achuang ani India Constitution hi rewrite siam than le tumin Drafting Committee and dina an report da chuan phek som thum pahni a oma ta chuan Muslim le Christian te hi voting right nei to lo turin vote nei to lo turin mintia common citizenship te na right an enjoy ang ero chula enjoy ve chau turin mintia ni ti te kha Times of India mewa hian ronzia anita heng te poi kan ngai ven tlan atul he maya India Rama hian lungoi taka ompo tumila ati le thei don lo
mani o ti mai turin boruak hi a ani ti chuan new minute antia khanin UP Minister Sanjay Nishat khan tun naya hindi mangdu lo zong zong su foreign ranga India nga India ram chu san vek ro se te kha antile tuara tiang chuan ya chu wang chuan anti em lo kan rin Jammu and Kashmir in a special provision an nei an du article 370 te po an pai talop mai zela chu wang chuan pu speaker kan special provision 371 z po hi min pai sak ve the ni 370 an pai thei chuan 371 z an pai thei lo na kha om reng lova BJP sarkar na nuai hian kan ram le nam hi a him lo ti hi a chiang khop in ke chu ka ria a 371 z kan soi thina a ro puya 371 z kan nei theina tur hian kan thei top kan chu atlanga pulal deng ate nupa Londona Christmas bangle tura an hondon mazan thleng khan 371 z hi kan buai puya zan tai re ka Home Minister chawana bangla te pudeng nen kara khan kala te zak ani he thil buai pui hian 371 z hian Mizoram India dan lawm to sa te huap lovang tian ne wangin India ram dan Mizoram khati lai lo om to kha alis kan nei si lova so wang chuan pudeng khan azau lutuk e mai engnge dan lo om to sa kan thesi lova tin chu ba ka state kan ni an puan ma le tunin kara hian central dan hi Mizoram an introduce treu man boka a him lo ani ti tlata chu me ne wang chuan Home Minister ne na khan min tira ani chuan central dan Mizoram enforce or make list come in hon tira kan han en howa poi om khan kan hrilem lova lo poi ta chu Indian Forest Act te hi lo object ne chang kha kan hrilova tu nuwa en kan rama central sarkar in forest ramzau tak thuan nei ta te hi alo poi to te lul nen kan lo hrilova tin Home Minister khan state in ni male tuning kara hian central dan engma adang kanda bel lovang ti hi house statement ka soyang atia ti chuan pudeng khalung oi ta ni khatianga theitop chu he 371 z hi kan lo sual chuat tlan kha ani a alu em ama ro chu to na kan sarkar from mek ang nuai hi chuan a him lowang ti hi ke chu ka lawani 370 an pai atang hian a hlau thon om to tak zetin ka ria a so wangin atopa kan soidu chu pu speaker kan ram le nam chungcha ngai chuan lungrual takastan kan nei hi a thamang o ka ti a CA chungcha nga depo kan house leader zom takle kan MP zom takina thalo anti zia an soi kan ria a kan ngai tha a ma se atak alo then chuan an vote puile tamaya chu NDA member an ni wang hi ani kan tilo thelo zep thu om lova tual tro party kan ni nei kan man tang kai tha ka ti a kan zalen na hi hum him tengu a ai suwa zirin athua zirin zalen takin central sarkar chu kan thopuyanga kan du lo zong an tia chuan kan do thei tur ani chu tiang tur chuan voina kan sarkar le kan ruling party ngai po hi tun hi chu NDA tanga an in withdraw hi ahun ve ta hle ani lawm ni ti ve ngam to se a thamang o ka ti do ni ka thin lung tak tak ani chu wang chuan he dual draw party kan ni na tuwe mo thun wai om lowa in kheng bet lowa kan om theina kan zalen na hi i lo teng u kan ram le nam tan hian apoi mo zel don ani ti hi ka he voina kan resolution hian min ngai tu atir viau maya chu wang chuan chu tiang ril ru te po chu kan put tharnan te po mang tai na a thavia vin karinga kan resolution hi lungrual ka kan pass lan kan du a kan thop ani alome